NDC for na mu defend John Mahama was champagne no oni yohono aboaba Jimmy for no bia mu nyina mu ni twasere yohono Jimmy yohono kwasi champagne NDC for nyina mu ni twasere se mu defend moade a John Mahama kwasi ane eto a o Jimmy Ebusia NDC for no yade banche akobo ngumu entoko bi a start foforo eye Twino Jonas versus NDC efa asem a Twino Jonas ebe kan ya se obedi di Mahama ene IGP yohono atem no NDC for no bufuye emo so bedi Twino Jonas atem Twino Jonas awebo counter defense he medi Mahama atma mu buafu ene ede ebe ewo in fact Twino Jonas obe kire so onso nyamre wa so NDC for so abo na ja tiro mpa in fact as much as I can't tell Mahama ne IGP yohunu de ni say we NDC for tia ombu befu pay ayi penya block media mesro say ni demo obe like video that one subscribe button so na click the notification icon for latest update na be kire wa dwen de ama me e wo comment especially so baso no share video manu aso anya bi ahwe eti concern kwa consensus we 3 days ago bro of us e Twino Jonas a odidi Mahama ne IGP atem ni nyina ye IGP kwa fa bai IGP na ko oboko e ko pa o ma che se mesre mu ade eni demo enu anu mesre mu Monfa mutuo no made adin ho na me hye mo se bu mutuo gu ho ma me IGP eye me IGP tete Christian yohunu me fa mu nyina police for upe police mu kwan na woboko a ebe ye fo ama e ma so kan ye no boys even heated as me mutu IGP ka tu o mutu IGP tu in fact IGP who abeg o bia ne wentima anya hwe wentima you see the task force PNC ana Twino Jonas dey bi ade IGP ayi no akọ sell out Ghana police ko ma boko for na hu ni say police for current me you know money if you say IGP crab by body to wadwana IGP atmanya hwede ane police for munya hwe ema because of that crown yegun police for me you know ema e share Twino Jonas abufuo ema no be di IGP atem ema bi ko ka Mahama safi no oba ye no ana say NDC for source or camera see o mo so ene ne umtutu tu bi ma na Twino Jonas edidi na tem wan kasa ana say tu ni asa kom anu asaba for part 2 na in fact part 2 we dey said that Twino Jonas SAD NDC for na temper maybe akofa Mahama na IGP ho ne de mense videos omu hu a omu koko ebe pai. Of course you know where we are in the grassy area of New York City, baby. Yes, of course warm up is about to roll. NDC for na mu defend John Mahama was champagne no oni yohono aboaba Jimmy for no bia mu nyina mu ni twasere NDC for kwasiafo na mu defend Jimmy for mienu we no muni ni twaba asere ko muni twasere ko NDC fo a mugu Ghana ho a magimi ayese moa a mu defending kwasiafo mienu John Mahama ene yohono IGP yohono kwasiafo mienu no muni ni twaba asere ko se ai boja muni twasere ko se boja asiafo now John Mahama Jimmy ene ya stop Ghana police say mom nko boko boko area ho nyina ma police ni BMP police ni nhedam nya kwasiafo na elidi Ghana nka osan kwasiase mu ebe da asiso na wo kwasiawo ye NDC ni awagimi no o papa ye police ni na pempanyina Jimmy no atena ho ama yakoku o papa nka ebe ye ode on kwasia abra mu betimi akokro mu akoku enkwasiafo na ekwekure tu amaku omuku police for no mo pretend say magimi soldier for ni Ghana ho mo pretend say magimi mo ya mo na boko de untimi omkwasia meme ne boko fo nkwasiafo we me ne omo na go school boko fo me wie tachiman senior high me mo school me na me chi omo so maso mo me nkura ne omo nkwasiafo we na matena pretend say mo police nyansani bia ni NDC no ma pretending Jimmy o Ghana ho wasiafo we bokofo omo yema mprisifo ni kosiasefo me ne omo na net school dem me namfofo me koton si di oboko me ko omo fie me na me chi omo somo omo na tuka dude me ne na newo class na tuka na europieto me ne no na net class on me na me chine so masoma science class or test tachiman senior high tachiman obi obia from abuoso ekosi tachiman ai Valley View University nyina obia nim say fie bia tanitim tachiman is food to fry ne bokofo ne ai sisa alafo daga ba ye ne omu nyina ne guye nuane omu nim nyansa mo dwene
mene bokofo ete boko eye mesa of kosase ene mampurusi minimum nenam omu ye nipa yes sir boss have a good day yes omu ye nipa mbetimi follow law yeti school bokofo ye twa adoma ya omu ntimi megimi se ye de ye nkodo oye nyina na ye ne omu do nti adan na magimi apretani se mo ya moa na omu ku police fo omu ntimi mfa by force nkoku omu enkoku awudifo ni mfrim because boko no nye omu nyina na agimi o eye group ketua bi na agimi omu fri bokina na bewuram na jo mama kwase ampanyini ene ya IGP moa we atina am ye ku police fo ni e ka na kwase atira na na boko fo kwase aboko omu ye hwan agimi fo Madam, me classmate back who runs for I am Bila. No free. On the no abay, don't get me wrong. I took a moment, no abon. I'm crying on mature musmas, my maybe now I'm Casababi, I'm a could be a me leader. School, I'm a co yen now, be I my classroom, many of me and a classroom. I'm mature musmas, mamma. And I don't get me wrong, come in and a crew, men and I or him, Suma, I'm crew, I'm Molly, Myra, Sampa. Eho nyina daga ti kusase mampurusi omu nyina gu ho ye ne omu ne kwa afuom omu ye nipa ti se ya eye politicians na ejimi omu aden na ye ne omu gu kwa afuom omu krokura tuo kwa afuom omu nkoku obi wo sampa na isuma na eye mo an mu jimi omu eye mo an mu jimi omu jomama uni twasere jimi IGP kwasi ampanyini eye mo ana mu jimi omo every 1 minute bia ban ma na nyame hira broni eye mo ana mu jimi omo sa obi ti kumase no okoku police ni yesi akofo ni na busiamfo nyina to the extent say mo jimi abokofo na police fo na yaku omo no bokofo no say ko police fo na busiamfie ekoku police fo no so maame ni papa woni twa asere jomama me donyame wa handle case wey now Jimmy ana you na bua no aka the police for and say mamuntu boku ni tuo Ghana police say mu threat ne ba so amun gangi up police for 20 mun ku omo obi antimi kasa the same way amuku mu a omku mu nipa jomama ne IGP no ho no kwase afo pretend say normal no omo normalize criminal activity wo Ghana nkwasiafo mienu NDC fo moa agimifo omo pretend criminal amaye ne no omo normal musu mun gangi apoda mun kukro mo fo mun kuba 50 mo mun ku ambo mo mbesi anyansa aden magimisa everyone minute ya bola kana munyamisha bro aden magimisa amuya muasha na ma police ni bia mpie police fo ni nyina ya campo am ntie pesi a police fo na so mugu prison o ntimi nkoto eno am fra me ye ntimi nkoto nsuo ye ntimi nkoto aduane ye ntimi mpie because IGP ya campo ye one mahama campo ye guo mo bia mpie upie no obi ku a eye wa fort tie muade wei abra Ghana immigration omuguo Ghana soja omuguo omunyina ni mtuo tumbetimi apia omakokuro mu onu makoku nipa bone so omu ye 50 ne kura tu oboko amaku omunyina muku omu amatu amena de omakogu mu se mo ye moa mbetena se agimi anyen emoa gu Ghana ojo mama wuni twasere kwasia ko jimi wuni so agimi sia enka aba me to aba ma o jimi tisisi ana mu ba be jimi o Ghana wo police fo ne fra me no musu say me catch am say o muku police for 10 aye beba betu NDC aban no mema bia betu aban no na me ama handle boko case no akoku boko fo nyina me ko am wiade bio mo amasa eye simple solution asem we bisi sampa na anu ya eye simple man police for na boko ne omodia ena omodi jimi Ghana aho no maje kusasefo na begum kusasefo ne free bokena ena sisi akusasefo ne yawo mo ha na omuso anyini ena mo po hene ne biadi eye simple as ABC two po hene ne biadi a unfiri kronum o ya aho untimi ni ohene kro bia o wiase bia aho untimi ni ohene dahu enti o ye ntena se ne enko kasem asem nya se kan ne yedeka ena nya tuo ne yedeka eye nipa na mpanimfo omunim
Tisa asante hene mo ne ayi buna hafo hene nom ne ayi omo maka tamale hene nom metena se omo nanim di asase ne ya ne dia na omo maksa abusua ne ni o hene ne simple as ABC no magai atutrafo se omo free bokin na mewuram na omo mekuba prisifo no. Oh Jimmy, na what is the security personnel near to Abama Musa then Kwasia Force ya to Abama Musa then Namugo Namu the police for any soldier for could them say Montite Mamum Piana Samu Pia Krumu and the every enforcement a cocoa at Omum Kretu in Yamo Massa. How I rebuild and the way Samu Jaboko for so Musumu Jimia or romantically a bedroom tamale. Ebedru because Krobia or Ghana Hobia answer e problem. And Samu man handle case in mama reinforcement and handle case no. Namu build to trafo Bokoa. A better because Boko no muniane dagati for or muniane I sisala for or muniane I for an examiner for and Samu Jimina Muja almost Munimia. Everywhere bedru tamale everywhere na drew body bambo na drew mama chrome na drew buna half because e won nyina anta for nko a ba say mo chiro say bema organ ho da bi ma jimi yo no jimi yo no kwasi ampanyin TNDC for you na muni chance they say mu defend muade adwo mama kwasia ne eto a ojimi mu defend muade police for me mo frame ne me di nkomo any soldier for no frame ne me di nkomo e na mama aka cho say omuku say omo so ma jimi no mo mamu mpie nkoku omo mkrokura to ni free innocent people no mbe jama akaida for na krokura to aku police for omuku mako say omo ku 3 o 4 omuku duru 10 a ebe tu aban no me ana me lead o me tu aban no Mami abra police woni kuratuo omo ammunition omo cars omo chese soldier for no tools a metimi akokuro no makoku nipa bone for no omo ba wa for bia fa ne tuo mra enti yaku omo wi a na ma hyehye mra atokuro no jo ma me na me yama mpanyini every neko wa we ye bema a obetwi tuo okuro mu ano o ko prison simple was what Jimmy now to pretend say ye ni leader Ghana Jimmy apoa Abraba timi ahye mra o ana say ye police ni hu se tuo crowd no ka se fatu an fanto a otimi boat okun simple wa hye mra to kromo sa na ye wa America New York mra kire se o ko fatu a police fo nkun enti and automatically anunti na da bi omku bibini because bibini nkwa na ya boa o ko fatu broni koye adwuma ono ne namfofo omti group omukoye software omukoye car omukoye plane omukoye rocket omukoye we Bibini so yo ya boa oni namfofo ti group na omuku omo ho enti bibini no abro police fo ntimi tete no ma gang no makoku am before be 20 abom because mu krokura 20 mu ye criminals obi antimi nkasa because ye mra e wa America obi e follow ti adan na mampanyini no wo ya boa NDC fo mu ya to aba ma mu say munye mra hye badwafo nkogu parliament nkraman na ma jimi mu ntimi hye mra mu ye muanti mu tena ho jimi a me do nyame me ka kire me ye betu aban me ka wo de me ka kire say mu wo de mu sojafo ni mu say sojafo no esi am life ye danger mu ni twasere Bokufo Jimmy for omo ye hwan me ntiase yo man presi for me ne kosku me soma omo me na fufuo ne omo me teacher for me kire made o tachimansi ni hai omo nyina fifiri man presi omo firi boko. They are sensible people, they are educated people. Omo nim laws and order no ma she de Jimmy omo so omo ye moa omo de o ka asem kire omo ntie omo de omo ntimi nim brass abla ye wo school ye punish ye ni omo nyina pe. Yet ye punish you munyin me ye omunyina pe o me kwa akoda na tu kakra de onima do me free Kumasi na ba ntimi nima do ono na je do me de ma me ye kwa akoda na je be de do ma me ofri boko me kwa ayi a me kwa boko a omu fie e na me kwa chia abusianfo ansra me nim sidi afam akosi sala abesia fa wa akotamale abesia ba ayi banda and most my Jimmy Timothy Mampany to a mama we are quasiati or soldier folk crowd, police folk crowd, and the end the reinforcement to go chroma cocoa and Papani for every was where Jimmy. What's where Jimmy to call Jimmy Mahama, call Quasiam Penny Mahama. Yohono Jimmy, who are Nimson and Tribunal of Vietnam, Yohono Quasiam Penny one time, call Jimmy, call a bois.
me do nyame asante fo kura ni ade chen ayifo ayi man prisifo me do nyame omuba kejetia asante fo de ayi no ma yire omu de okaba opa de no ma yire omu no mu piapia omu pia trog na asante ni di atem man prisi ni ntimi nkasa okumas ede enti no teboko a ojimi amu nam te ohwe no kusasi ni ntimi nyimi me na afuo ewo mayira sampa mwale man prisifo ni kusasi fo omienu nyina ya nuafo om na edo oma ware omu oboku o ya nuafo enti jimi ade enti na mama omu ku omu ho a yekoka asi ebe omeku police fo omu ni twasere ko ajimi fo stop people ma jimi ese mo adoma hene ni otumfu akontokwa bisa se obi akoko obi doma hene ni otumfu akontokwa anopa wi anwumre social media na we throw challenge bisa se obi akoko obi because they know say there is a law e Ghana o ultimate fa open koko obi enko free that be adena man prison ni dia maja na onkum ni panko free ko sase ni dia maja na onkum ni panko free mu ni twasere mo stop people enu amama kwachi boy bi o say wa kwaka se police fu age bribe ya chene ne ko court but man prison ni ku police ni ona mo free na mo side jimi so ne so nkan obi si police ni age bribe police fu de ne ko court na boko de police a obi ku police ni onu ko free adan ya jimi boko fu ye superhuman bi ana adan mu ya muwa boko fu de o munya Ghana fu edi enkwasi anyen na monyen ayibokofo ajimifo ne sa edi enkwasi anyen no yo mama jimi ko nam ko mware ko jimi edi enkwasi anyen no edi en police for one frame omo si yebetimi akuomo within 30 seconds so but order from above say yenyan makromo ofo mom na ekuye edi en jimi no police for one catch them say si am no kasai ye nyina ye gangi etwa kuro no hia ko kuro ne kuro ketewa bi ye betimi abo awro bi afia di to so I order from above I say I deep in the chie ba no yo hono kana man ni si omunya amu na omunya de omupe anti NDC seman suye nyansa no manya chimina seman suye nyansa no manya jimina ho we me de bom koko me de soja fo no be ba tujo mama ban no me kan crack them pasia you can maintain a peace I will kro ketekete a enuru quarter of ayi kaso akura so sem kro ketekete kaso eso sem abra me minister man prusi ni onye wudi ni eye okina fo no e na be wuram no mo tutu makoku o mo anko mo dem nika ko okina ho akoka kire mo say Ghana de ntimi nkonko jimi bi onya so mbekuye come ma but ma jimi mo pretend say mo ye soft ma ka soldier fo nsa gu o machi na ma ka police fo nsa gu o machi say ma mo mpie o mo hye dem na o mo nkire kom ma mo mpie nkotonsi o mo hye dem because o mo kupia kromu ofo beku o wa bodam kwasia enyen men yenyen bokofo muwa no edi enti yenyen bokofo muwa abra ye wo rule and regulation law and order wo krom omanum enkrainisi maje bribe dia mu afiafin mo ne kokoto amu twa ni damage a okoda prison na no kekeu na obi akum nipa mu ntimi nkochi ne nkotum ana mu ntimi nkoboni tonku ni bi na mu nim se maja no mane na mo no obekoso aku police won mo asemu di jimi kochi no anam koku ni free wiase a hoy na ekoku police ni bio da bi majimi enti mu majimi nti ontra no one nam ho no nkum nipa no nko free the same Ghana now mu ya mu stupid people so for kwasia politics a your mama bua ni se mo nko IGP abua ni se mo nko nti o ntimi nko your mama bua ni se mo nko IGP abua ni se mo nko nti o ntimi nko because omojo the stream kwasia for me anyway ho ona mo nyen nipa no mo nyen o mo sa na de no manya free so enti omunku police ni no oba owo maame owo abusia enti adan na boku ni de otumi beku police ni
na police ni die ntimi nkuboku ni enkwase asem we wati bi da enkwase asem we wati bi da abra ye simple solution ma police fo ni soja fo no koku omom kuratuo ni nyina ye ku omom nyina wi a obi an kuratuo bio afa kuro ni save na mo dia santen na ko ne akotena ase asase no we mu na edi abusia we na eya aheni ni ade mom simple as ABC mo sida bi ya jiminti ya so taso amata na bon twi joma ma we kwasia joma ma we jimi we ya bua ko nam ko jimi joma ma we ya bua ko jimi na IGP jimi ka be pa che o na ya bua se me kwa mo fa me tuo ni ntuo me ba me fam police sada na mo tutuo bo kam no obi atutu abo kam a automatically opowaku and wanyaw and na wa survive because we bulletproof and now the woman police banyi no kuro no mo the reinforcement chichi e mo mpratu nyina ko police and come koku police fo batoko ayi wadane oba na opa criminal che wo ya boa aban empa kronfo achew aban empa wudini achew aban empa criminal achew aban edi criminal family kwa so Mwa ko jimi for every 1 minute ya ban was a jimi for enkwase for when enkwase be stop insulting leaders kwase leaders o ma jimi no kwase akofo ado no mo agba o ma be jimi na mo mra meye solve problem am ba mo kura mo ma jimi kura chen o mo case we ye dan pare na teso ankwa solve issue ni simple Dampare na this one kwa solve the simple. Every 1 minute be a by mass number. I then that dampare this one man koku police in cabo dia dampare be yom. IGP na Jimmy everywhere having them na am shepherd. IGP na Jimmy inti do ma take advantage no mu ku police for. I dampare this one no man from kwase yankoku police ni. Ka dampare be se o mu nyina kogu prison. Me donyame dampare no so last 3 months 4 months ya na dampare na net. I don't know, no, I am police for ne, I kusasi for kwasia for no money na mo. I don't know man kuku police ni because omo who say abua bi aba we weak as a police IGP abua bi yakofa na ba we weak enti ebetimi ayen kwasia de okuro no bi enti nkasa ampa ne ampa na ekoso en na ekoso ko police for ne se masa we a simple handling omo fa omo 92 omo betimi akun omo nyina agigi tuo ni nyina afro bi ansem on e nti na mo ma omo order say mon ko tisikro num na mo nyi obi atuo obi a wan fa tuo na nto obi amunku no because police ni she bulletproof krom woni no nhye bi you don't want anything enti wono no ba oye mo say police ni ti amoka mu na eba krom woni no no na mfom enti amoka no etuo na sensen so no betimi akum nipa 300 within a spot na mutiwo so Jimmy we so abro betimi akoku kromu ofo nyina eka nipa ba kope no onim nyansa na magya no kronum mosima Jimmy nti mo tenase ya Jimmy sa a create criminals wo krom adenya adwoma ama ye kwase nti sa Jimmy sem we anyway na mo create akaida for my mu Jimmy mu stupid people. Stupid NDC people, stupid Kwasia for stupid people, senseless people. A Jimmy for your mama sure as if you at it. Obenya what your magugana or not for move through one on the 2 tears Kumasan and Klein, a bomb robberies. Cause on slow police in your police in one croma, or Bakumasi or Beden, or Bankai or Beden, will be done them no the 2 never seen so because. Omusrobia because ya digi omuso abra betimi akoku omu nyina free wiase o no omu ni wiase me mama mo example me ba America me before bebrebe because of say the don no am akura di machinti na me ni before bebrebe o me ni omu na na enam police for na ku omu nyina ade ntia because omu at gang omu de na omu nkowi obi o gang A na gang B omu hia omu na omu atututuo ana aban ne paase mra say etuo na mututu na obi wa out ne ba bi o twama ko ba bi na aboba ne bi akoka no akọ because mu kum ho ene enkanfo obi ahụ but wo gina kuro no mu tututuo na ebetimi akoba obi innocent person enti aban na hyemra se omu ko gina na omu tutu a police fo ne ko omu nku omu nyina enti police fo ne ba
no mo tete omo ano mu so mo gu ba bi a omo nya tip off a no ma ba omo hye police uniform no ma hye fiatale no ma be ku omo nyina it boys 15 na minimum omo ya bibi fu omo nyina wu because bibi ni oya boa and a brony so kwaya ka okwe plane okwe mene Trump mo nete mene Elon Musk mo nyina nete mantem am nyina na wo the greatest series of all time ni accident baby omo kwaya ka okwe plane kwaya watch kwaya hwan na bibi ni aboa ne de ono omati group no mu ku enti omo ye gangsters enti a group 1 group 2 group B esi ano abai ni ku omo no hwan na ekotutuo saman tutuo omo ni ha bio edi enti abi ko omo ni ha nya san kasa me di video koi omo tiam Africa how are you Africa how are you omo ni ha bio ya ku omo enti se bokufo na jimi a ma oda no mkoku omo a wo si jimi se oda ni se mo nhye dan mo bi ampie nya se aboku ni betutu o ni twasere omo ko treni ko ya ade yo hono kanaman yo hono nantue police fo no omo jipe ye dan maintain peace. That is their job. Police, their job is not say continent them. Not because of some musro krobi mu for that be their job is say bowra kronum and stop ni pabone for. Chimias and muano. Police, their job when say bowra kronum obi okra tuoni a channel. Obi a criminal ni a channel. That be and your job when say omunyane free criminal. Na criminal beku police ni soja ni we are poor. Kwasi ampanyi ni hono ko Jimmy ko nam ko nantwie NDC fo nyina akura mu defend nyina mu ni twasere NDC ni bia u defend muade we bia uni ni twaba asere ko se ai ko se boja every having am na NDC ni bia ni twasere so defend kwasi asemwe se man principal Jimmy fo o mu ye hwan amu ye hwan amu ja mu nye nkraman onye omu nyina na Jimmy o don get me wrong man principal bebre am teacher for bebre am classmate for omu kura no na tuka mu frame ya de Bahama ya na nye ese o ma police for no bowura kuro no mbeku nipa bone for because omu nye Ghana for omu ye Burkina for na bewura kuro no ekum nipa eku police for won enti na ya to say yewo peace yewo peaceful nation e wo man no yet you are Ghana peaceful na Burkina for the two ahihye omo nsema ba be bawura kuro no etuo no so ma ayi na de koma omo Burkina for no ba omia na de tuo no koma o sa kusa asefo ni nyina ba omia omo ana frem ka chem se ba omia na de tuo ni ba because ono oto ono o ba kuma sia be di pa o score de kototuo okofasi ka wen ba omia na de tuo ni abobani na koma om so mekuma principal enti se moi politicians mo di tu akoma omo na afi no omo hukumu a omo ku police for adan na mo nkogigi tuo ni from nsem mo soja ni ba ko ka kire say omo ko a o si we omo aye bi wo labor no sa simple omo ba na omo be ya announcement eye microphone na boka no so ti say de obi ton yomo ana obi ton nkraduro no otiam nkraduro no wa hawo boso enti omo tiam wa wotuo bia fato ni ebewurawura fiem wa wotuo bia fato abonten ye ebewurawura fiem nya se atuo kura wa ye beku omo nya ya announcement ni fakuro no hia wie na afi o master ti wura fie biam wa atuo ni kura no omo je wa mfa amomo no maku simple easy job there be Jimmy ntimo so som wa we so amomu Jimmy okuro no na the soldier for na ombekwa akowura kuro no ma ya adwuma no mo de nkwase politics system Jimmy Mune nkwasiya politics system Jimmy Joma ama unfi kwasiya mpanyini ode politics system Jimmy enye criminals omo ku police for no mbe training omo ma ombe training kromo for ombe training omo nti ombe ko ewura ma ko training omo kwa fa so tutuo wanimra so na kromo for nyina obi akuratu a omo de ku police for e wona mbe wusi ma Jimmy mo ya moa mugu parliament emra hye bedwafo ede makoguo stupid people mfa so bia ni mo so esi kwa faso bia ni muso nkwasiafo a Jimmy fo o soja fo no frame o mo se o ntip o nim o mpedwo mama asemba o nim se sa wa Jimmy sei o ni police fo ni nyina o nim se wa Jimmy se o be ponti IGP kwasi ampanyi ni we no the police e kro bia ni wiase a o ye the police fo kotena dem any soja fo kotena dem se munsie ma mo nhye police atale mpo munra atale no na mo ntete because we are Jimmy nti
no mama ro atalie no asiafo ka se meja magimi stop people mo amosi na posi on ni mampanyine on fa ne kwase anko na mo ba o mo mfa so bi anu e ba mo so enu ntina ma me kofa adwoma ma ba na minim so no so kofa IGP aboa sei obeja dampare wo so no dampare anko handle case we dada kwami achichi ukuratu awe udini ukuratu ukumni pa udini kwami akwache omo dada kwami aku omo dada now dampare tiso dampare tiso first yakronfo akoku omo na yasem ketwa first time omo ni siso oh na mo jimi say mu anam te wona obi kuratu okumni pa ko free abra Ghana mra e tire se okumni pa se ekotu okumni wo twese kan ya wo se kan ya no sa mra we misa ketekete kura minim sam ai akura ya wo na kura nim se okumni pa se okoda prison na boko ni ga bahama kwasia ni se majai boko fo se omunkumni pa ko free enya ordinary ni pa keke omunku police ni esi omaku police for me ensa omunku ko na omudru tanya akache police for no standby omudru omukum nipa tanya mentra majo mama yenku Ghana police for mama sametu aban no na me catch us a special way of the first say boys ne build kuro ni amisha bro ni omukum nipa tanya awo Ghana ho every 1 minute ya aban ma omukum nipa tanya omukum nipa tanya never be to your mama by I can't catch him. Never to your mama by you to your mama by now. 30 minutes ever stop on top. Every 1 minute to be us. Every 1 minute to be us. No matter Jimmy Crowder. My idea was say. So just want to see a simple job ya boy ura kromo why be ma bia tutu anomakum omukum nipa me ensape wo ekromo ofo nyina ni ma obi ade ntuo beto adwa da bi magimenti mu yima ja mu se omu tutu onku police for free so just want to catch them omu mani aden kra omu wala be ya kra omu ko patanto kwa no omu ko no omukum nipa ba kwa na mienu wo mani ma ehọ na obi ade ntuo adwa eto adwa ne. How much more than Boku Kro ya? Hey, ubetimi ajon so etwa ho ahia. Na mu jimi omo sa, mu jimi omo vote yes en. Omo vote yes en ko handle Boku ami America mpa am da bi ma jimi nti. Mu twen ya mo makum nipa ma. Abra police ni no wo yire wo ma o. Police ni no waso ese obebo ne krom ho ban. Wanso ese ye de ne be hyedan mo bia na obi akoku no. Waso ese okuratu defend ni krom from nipa bone 40 say nkwasiafo abegu Boku. That be my Jimmy O'Cronum Quasia for stupid people. And this in me, I was stopping insulting your mama. When you charge me, vampires and I do, but couldn't even for 2 messages. No more to an adjunct, no real Sikamko. Next time, Mr. Bois. You almost the Jimmy creative and safe environment. Mental home, no minimum Quasia. If you are to win charge, the junkie man. Quasia, your mama, no wine. Wa Jimmy no do enim nyansa kwasia ba be ye adwuma ye Jimmy moto wana mu kwasiafo maja abokofo kwasiafo we ba abra me ne omo ti school no omo ntimi nyimi omo brom ho ase no man policefo no ene kusasefo me namfo ne omo ne dagati dagomba e banda me ne omo nyina na ko school tachimansin ya me ne omo nyina na good class me teacher fo ana me po masem ko omo nyina afri boko me teacher fo ana omo ye very nice people. Enti we no ena we enya bokonko na asase wo problem o bank na ya landguard asa landguard o mutimi kontokwa obi ani wo betutu aku obia oba kumasi a kumasi kra de emitimi gina ho na ye de bulldozer ebu nkofo fie tubu kumasi enzo fie wura no otuo onkoto nku obia because onimra da bi ni atena wase bokofo de omum nipa nko free because abjoma ma ekwase anti. Because IGP ni abwanti yo no knaman wa jiminti yenya omuno munkum ni panko free because boko de boko kumasi kakraka no omuntimi tutuo enkran kakraka no omuntimi ku police ni o but akurase boko ketekete ni de yenya boko de yema police for ni question them every 1 minute be abas boko de yempa ma chao mu fatuo ni nto ye befa mu police mu ni twasere kwasiafo
stupid people. Obisi why is your BMW? Every 1 minute to be a every 1 minute to be a man. Obisi why is your BMW? My BMW is in my garage. It's in my garage, yo. But me call executive meeting you baby on. And but me committee no my neighborhood no. And I didn't want to drive. And some days I feel like working. Obviously those guys are well Jimmy Toyomo and Nuntina Soja for say Momo Mokai no Munkoya announcement say arms in a Blanco for no Bokono. Yeah, Baba Jeffrey Munsem, I order from Ghana government. Your mama, Puanama, police soldier for no order. Say, Munko Gigi 20 free chromo of one is simple. Call Jimmy. And your mama order now. Soldier for it 3 4 Gigi. And it's simple as ABC. It is IGP, a point coy. I see you to a walk, ma. Obama order C and Chum. Police for one soldier for the order the year, Jumo. Order on natures and Tia to Obama, your mama. Passy to come to Jimmy Toyomono. Say, Kaoma order say, order from above. Yeah, Baba did to a Emra, your mama said ya to say, every echo, Obiane rise over to and the soldier for the room. Why Ukra to be a fat one fan to his own coon and Amochoko to prison simple. And the order never say Kima. And one of soldier for any be aggressive for Koji to from him. Now I'm out that not Jimmy, what's your continent? Damn, every 1 minute to be a by myself. So Johnny, so the so government in this young continent, them on also continent them. Well, Jimmy Semina, your mama, mu Jimmy walk off one. The Oceanra, Kumasi for a Kufu, the Casamo, BMP, Corona, but 1 to be Baku for a month, Piomina, Cochet them. Tia Metrono, and Tia, your mama, and your Nakobaku. What's nothing tonight? No, my order said, Baku for more BMP. Obi amfani tuontoa nsoja fo ni wuram omu ekura wa omu bo to akun pay simple enti oromarikale omu tuon ba beguo enti se wajimi na se osuso omu so aya ban no ntina me dem ma to am ntia se because wajimi dodo aya simple as ABC mesi krom ana before tutuo omaku omu nyina omu ku nipa nsaman be ba betutuo saman otutuo Jimmy eti oma order ni wie say Kima soldier for ni bowura kuro no amni police for ni immigration for ni na team apobia ekuratuo na omo gigi boys na e wo boko ni nyina tuo fi omo nsam wi a afa no hwan na ekotutuo bi o emra ni say otutuo oboko a onkodam eti utu ya no ma bechi wakoshe mutu ya no ma chi wakoshe ma asama solve problem no that's my Jimmy na say mo so omo nkuratuo na say ai mo si police for ma police for enya omo no omo nyimi a eye wo ya boa Inti America no chejo mama ne tena di Jimmy tena me omku soldier for na mema soldier for na kotu aban no me kan okra kire om na ma koku bokofo boys ni nyina boys no mkra tuo no me mampanyini afatuo ne to anfanto a omo beku simple asem bia ni saman wawu a wan na kotutuo next time ba wi ase abadwene asem bia ni ho because oni obi nya adwene a enkotutuo nkoku no Nyamisha broni Rafo na taxi Nyamisha broni simple man panyina hemra wa ye bema no opa akotwetuo emra no obi edi so wa wani so no okodam simple da bi magimi dwomama ekwase anti ote one IGP nkwase afomienu ne magya bokofo agimi fo se omo doso se nkranfo kra nka enya me yawo ana omo doso se kumasefo a enya me yawo eye kuro ketua bi amananti akọ ananti akọ anu magya omo gimi abra omo ba ye ne omo ti school no omo ntimi nyimi o Steven ya mention say your mama should sack that IGP na say what Jimmy IGP ni gu ani ma say una abeji atem ni die no NP before buy no ma Jimmy o so no mo IGP nti na mo anim da bi omo nya ni monyam no mo IGP papa even though Akufo ade aboa so na IGP dan pare no what so utimi hu say joboku ni bi kokuku police for ko be bo awura o say si achichi omo nyina kogum sesi a won ba kwase we ko ye no ba ko seranda akọ yeren akọ sell police one out won na meche no akọ seranda say o ye nkumo ye nchemo ye be ba be fam adwuma ye be fam police ntumu de mo mfatuo no nkototom dam kwase asa na ye kasa te criminal basa o ba be kun no every 1 minute bia
Rose Wines is Suna Munyamisha Bruni, boys in Miara's right. Isn't this incredible? Nyamisha Bruni, having a the system is working 24/7. Oh, Obia to trouble, come, say, Obia to trouble. Put the bulletproof cam no be to Obama. I just say, oh, Bekum, and went to Miankum because of Canon and Sevu. It is any panel, Yanko can't see a befan police at Juma. Ye catch and say, on for 2 and 2 and fan to Mukuno ha. And now say one fan to or the 2 and 1 in the Nako represent. Because in Mrebiani we are say an Agana where I say, oh, which me to police for penny car to no go free because police penny no on represented your mama or co. Teacher said that your mama will come back on the because so to me to IGP 2 out near Mahama over 22 to maintain my own cocoon your mama no but now a crown phone neighbor will your mind while the Kuman Penuna really and the Mama to Mahama now fail no me ama baby Kumbo for Nina. You come with your face, some I been a corner or to you. Some I be and to where we are. Was some intimate to an American the Apple office in Amisha. Having a Amisha Brody. Having an Apple with round for your shopping and the other. Isn't that incredible? Of course, we are in the United States, the greatest city of all time, New York City, baby. Every from having a glass and one. Obviously, a damn party must come back. Damn party cry my back. Unim IGP niya. Ubeti niya kwa damn party o. Na unina kwa kasa. Se ome assiste o. Na munko boko. Na feno. Ope krat na nkran. Ona suma damn party se unko handle the boko case ni mau. Obe handle ni easy because meme krobia o wiasibiano. Obi obe tutu abo police cam no. I was so condemned. Number 1, first crime, what damage government property? Crime. Number 1. Number 2, you don't have a right. So be to a face police. Another second crime. Now I saw the prison. There be na police in say mean to me. Ona ye law enforcer no. Apple office you. Apple head office. Wow we law enforcer no. We waiting. Criminal no catch and say onum. Oh be find police. Enti manesta man into more can be o kasa the criminal o ba che say we aboa wo criminal no to me over wo police na wo ye de e Ghana mere ni nyina ahye won sa say enforce mra no we aboa wo nya me cha no we aboa enti na me dem ama top no because mo jimi dodo because e ba sa criminals be sorry o tamale na criminals are sorry o techiman na criminals sorry o body boy criminal be sorry o sampa criminal be sorry o kumase criminal be sorry on crime because omunim say at the end of the day am kotu to obo police for camp police for be case of form police tiri amecho ni yo ba say ye na nka criminal na tutu no mo chi no ho na e be set example say hey we criminal kotu to obo police camp akodamo e be set example akod the whole nation ba say ano example IGP ni set ni say ultimate to obo police penny camp ye be fa police dia who create criminals we are boa everywhere minute to be ambassador Nyamisha Bruni who create criminals na go mindum we are boa ti jo mama na ne boya kwasia so anya adwuma we ya o meto nyame ye be si na NDC ni bia ne obetim ne kwasia be kasa the almighty so mu I am the best at the game and nobody is better at this than me whether you like it or not NDC MPP o ma jimia me mama ya adwuma ni ye kwasia for Ghana first before politics mwa stupid people having a muna Nyamisha Bruni Nyamisha Bruni the system is working 24/7 everyone minute to be about now we got just have a flag in the boom Nyamisha Bruni glass in Kwan of course you know where we are. Obviously, how do I subscribe to Chilling Jonas TV? Can subscribe oko page no so about Chilling Jonas TV or no subscribe be and share no kreno. Now me catch you say everyone minute to be about wasinam. Wow, it oh yes sir. Oh be my criminals at iron momu home so. But I also tell me say mema on tika mu from Jimmy soldier for ni mu kro no na mo nchichi obi okura to obi a. Yo amfa ma bi omu kuno masa asem bia ni ho. Do mama kwasia. Kama oda sesia ni ja Jimmy no. Ma Jimmy kura dodo.
kafa kwasiama oda IGP no Jimmy amofra dampare no nko handle boku case ni yesia na mko chiche boys ni na kogu prison no ma Jimmy kura do moa stupid people kwasiama ko training nipa ko training na ko handle case amose order from above so mo ntena fie moa stop na na mo di soldier fo no ko kuro mo ko yeden mo di soldier fo ni police fo no ko yeden na omaba say so mbe tututu oku criminals na amse majimi ma obi anko tutu mu ntena fie o mte wo yeden ani emu nim se majimi adan na manya mo obara se o mu de o mo ko boko akoyeden yes sir chiabusianfo yes yeah aha over kana kura chira mo se obi ko to police panyini tuo America e ben den o to police yes ye be chiwa tuma na ye be bo obi aku meboa ye be chiwa tum se wan fa tuo na nto a ye be ku meboa true IGP wakona bokofo boys atutu abokam chi omo house da bi mefa police won na police won frame so say maka chom say soldier for no omo ntena fie mo nkokro mo nkogije boys ni tuo no what and na koso bako and na police for ni mo ku police for me answer because of say police for ni ama mo order say mo nche uniform omo nche fie atale and you dey mo koye da ho because IGP ni ehufo osuro boys no instead of say police for ni say kroni yaketua bi obako yaketua bi ebetinye aye akogije boys ni tuo na fie mo sem what you be nyame kan about you be nyame kan of course you know what it is on that kind of crash no America to police panyini to our Roman legally oko asamando and now oko prison a two option a movement ya obekum nipa e wa America you have the right as a human being your friend right to live no has ended you have no right to live a movement ya wakum nipa onya say uku police ni kra dey a fine case for enokradi o sama ikro mbebo ni tuaku no ba say waku uku police ni wa America on ombeku wo na omaku adanfo aku wonu akra ka ho ba say watutu aboka nim keke na no e fine case it waku ordinary person no the right to live no you have ended the right to live and at that moment no we a dangerous criminal and the other say ukoda prison na ye bo tuaku eye jomama bua no nko a na de ne kwase asoso bokofo muwa weso jomama kwase no nko a na de ne Jimmy asoso muwa weso jomama bua no nko a because of mu Jimmy politics because of mu kwase politics nti mo soso criminals so amoma benyini akreti akaida ogami do nyame jomama wa Jimmy pa we kwase kan mo nko boko nkoku boys zesia stupid people muwa nkwasiafo everywhere minute bi aban ba sinam nyame hia broni evenam broni ade law and order by no unto police tuo okrom a na nkoda ye joke ombekum eye joke ombekum asiafo akwa jimifo akwa moa so when in say much Nigerians as abeka was the first one na ero no de wa ni ba we de wa bie kuro ni ero de shikru egum enya semkuma Chirawa Jemame, our comment section. Aha, Penya Block Media.